Dobar dan svima, dragi koleginice i kolege. Dobrodošli na treći događaj po redu u okviru ciklusa razgovora i tribina istraživanja periodike u novim izdanjima Instituta za književnost i umetnost. Danas će se ovde održati predavanje profesora doktora Bojana Đorđevića, koji je trenutno i već duže vreme redovni profesor na Filološkom fakultetu, na katedri za bibliotekarstvo i informatiku i posebno predaje niz predmeta iz oblasti arhivistike i muzeologije. Bilo bi sad dugačko da nabrajamo kako se sve zovu predmeti koje on izvodi iz ovih širokih oblasti, ali recimo da ukratko možemo reći tako. Međutim, ono što je danas važno, to je da je Bojan veliki ili najveći deo svog radnog veka proveo u Institutu za književnost i umetnost, a čak kada je i otišao na drugo radno mesto na fakultet, nastavio je da radi za književnost i umetnost i čak i onda kad više nije postojala kategorija spoljnih saradnika koja to formalizuje, pa je tako i knjiga koja je povod današnjeg razgovora nastala, dakle, iz čiste ljubavi, da tako kažemo, prema ovoj vrsti rada. Naravno, okupili smo se povodom letopisa kulturnog života Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca od 1926. do 1928. Tako glasi naslov bibliografske monografije doktora Bojana Đorđevića. Međutim, to nije jedini letopis kulturnog života koji je Bojan Đorđević uradio, niti svakako ne jedina knjiga u samom institutu, gde je pre svega bio angažovan i zaposlen na projektu, to jest odeljenju koji proučava komparativnu književnost, odnosno srpsku književnost u komparativnom kontekstu. A opet, i eto, Bojan kao da je više paralelno vodio više života i radio više poslova, Bojan je sve vreme, od kad je došao u institut, radio i za projekat, da tako možemo da kažemo, koji je proučavao srpsku književnu periodiku, koji se na početku zvao Istorija srpske književne periodike, potom menjao nazive, a danas je to, i u tom kontekstu mi jesmo odeljenje periodika u istoriji srpske književnosti i kulture. Ovde se na stolu nalaze jedan deo knjiga u kojima je Bojan dao svoj doprinos. To je velika edicija Istorije srpske književne periodike koja do sada ima 38 knjiga. U okviru te edicije objavljuju se i letopisi kulturnog života koje je Bojan Đorđević radio, ali se nalaze i bibliografije časopisa, zbornici o odabranim časopisima ili grupama časopisa i dakle, proučavanje različitih fenomena u okviru periodike, epoha, i ono što je važno to je da je Bojan višestruko učestvovao i u tim zbornicima, bilo kao saradnik koji je istraživao i pisao studiju, davao prilog, bilo kao recenzent ili čak u nekoj drugoj ulozi, delimično mentorskoj i tako dalje, o čemu će možda i on sam nešto više reći, a koliko se on seća, a možda ćemo do kraja današnjeg dana doći do preciznog podatka, prvi put je pisao za učestvovao na skupu Putopis u srpskoj periodici, koji je organizovala i uređivala doktorka Slobodanka Peković, i tu je i jedan od tih zbornika, knjiga o putopisu u kojem je Bojanov prvi rad. To je ono što bih ja imala da kažem, a sada reč, to bi trebalo da bude predavanje, prepuštam doktoru Bojanu Đorđeviću. Sad, šta je sve Stana rekla, sad bi trebalo da to bude. Ovo je više Stana osmislila ovaj naziv, može li se pisati istorija književnosti bez bibliografije dnevnih novina. Najkraći odgovor je u principu može.
I mislim, jel mogu ja sad da idem? Mislim, dao sam odgovor pa da završimo s tim. A ja mislim da naravno, ne može. Naravno, može sve. Može da se bude, ali će biti nužno okljaštrena i bit će nužno svedena na, da tako kažemo, istoriju istoriju pokreta, istoriju poetičkih, raznih poetika, ali neće biti u najboljem smislu ono što mene u stvari kao književnog istoričara, sam pre svega ja završio književnost, tada jugosvetsku, na našem fakultetu filološkom, interesuje pre svega književni život. Dakle, neka vrsta kulturne istorije u kojoj onda i književni život i književna istorija poprime. I naravno, bibliografija je pravo mesto da se može preći i na razmatranje, analizu i drugih oblika kulturnog života, osim književnog, i tako je i koncipirano. Ali pre ovoga da se vratim za ovo, periodika je jedan od 3, i to je opšte poznata stvar, ja ovde imam i neke studentkinje svoje sa katedre, kao što je Lara, a maltene je i Jelena Lalatović prošla sve moje predmete kao izborne, skoro sve, pa maltene kao da sam bio profesor, kao da je studirala moju katedru, bar što se toga tiče. I jasno je, dakle, da one znaju da postoje 3 osnovna primarna istorijska izvora, pa i kulturno-istorijska, naravno, jedno su izvorni dokumenti, drugo je ono što se sad popularno zove po engleski oral history, odnosno razna memoarska svedočenja, sećanja, pisana, usmena i tako dalje, i treća stvar, naravno, periodika. I ništa periodika nije subjektivnija, bez obzira na to kakvi su novinari, kakve su novine, koja je uređivačka politika, ništa nije subjektivnije od memoarske građe, od sećanja, a ponekada i od izvornih dokumenta. Ono što je zapravo jeste važno, umrežiti te razne izvore i poći od njih, i onda vam se neverovatno otkrivaju rešenja nekih dilema, rešenja nekih podataka do kojih ste došli, a niste sigurni, a periodika je tu za ovo vreme, bar što se tiče 20. veka, uglavnom ovog međuratnog perioda koje ja radim, apsolutno nezamenljiva. Evo, baš iz ovoga jedan primer. Milan Jovanović Stojmirović, objavljeni su delovi, ta knjiga, Portreti prema živim modelima, pa su objavljena i njegova sećanja na Veljka Petrovića. Međutim, kao i za mnoge druge, za Vinavere, za neke druge, nije u knjigu ušlo baš sve. Pa, radeći na onim delovima sećanja Veljku Petroviću, koji nisu objavljeni, Stojmirović priča u jednom mestu, kaže Pandurović, sreli smo se dan, dva pred Novu godinu. I Pandurović mi je rekao, kaže, jednom sam ja pre rata, između 2 rata, Novu godinu proveo u zatvoru. I novogodišnju noć i cele te praznike i Božić proveo u zatvoru. Smešno je, kaže, nešto bilo, i tu se negde Stojmirović, dakle, zadržava. A onda naiđemo ovde, vreme, 16. decembar 1926. godine. Presuda u sporu gospodina Sime Pandurovića i gospodina Milana L. Popovića. Pandurović, dakle, biva osuđen na 15 dana zatvora, 16. decembra, odnosno 15. dan pre, izveštaj sa suđenja, zbog uvrede Milana Popovića. Ako sada, znači, ovaj memoarski izvor od koga sam pošao, Stojmirovića, kao jedan od primarnih istorijskih izvora, sledeći se pojavljuje periodički izvor, sad odete u Istorijski arhiv Beograda, gde sam otišao, uprava grada Beograda, i kaže ovako: na izdržavanje kazne od 15 dana zatvora, po rešenju Varoškog suda, broj 1027/926, javio se gospodin Sima Pandurović sa prebivalištem u Beogradu 23. decembra 26. godine. I bio tamo 15 dana, i otpusnica njegova, dakle, 7. januara na Božić je izašao, dakle, otpušten iz zatvora. Naime, on je kao urednik Reči uvredio Milana L. Popovića. Milan L. Popović je Vojvođanin, kulturni radnik, koji je baš te godine napisao knjižicu, jednu brošuru Kulturna i nacionalna borba Vojvodine. I sada opet se vraćamo. Sada vi opet od istorijskog arhiva, od izvornog dokumenta, vraćamo se na periodiku, ne ovu, nego uzmemo broj časopisa Reč, i vidimo da ga je on uvredio, da ga je Popović tužio za uvredu, jer je Pandurović tvrdio da je Milan Popović Mađaron, da je od uvek i bio to, i pre Prvog svetskog rata, da jednostavno, kako on kaže na jednom mestu, doslovno
ne radi za srpske, nego za neke druge, naravno mađarske interese i tako dalje, na kulturnom planu. I zbog te uvrede Pandurović provede u zatvor. A onda, naravno, nije teško pronaći biografiju Milana Popovića, koji stvarno za vreme Drugog svetskog rata biva kolaboracionista Hortijevske Mađarske, biva poslanik u Budimpešti na listi fašističke stranke, izdaje list Nova pošta, jedini kolaboracionistički list na srpskom jeziku u Vojvodini i biva streljan 1944. godine. I tako se stvara jedan krug gde vi zapravo od jednog sećanja, od jedne polurečenice nailazite na periodiku, dnevnu periodiku, jer to nigde drugde ne piše da je Pandurović bio u zatvoru, i onda vi jednostavno pratite ceo taj i dođete do celog te priče. Da ne pominjem da sad možemo širiti da je Milan Popović zapravo zet Mihajla Polidesančića, Vladislava Polidesančić, da je njegova žena prognana, da je otišla u Temišvar, tamo umrla i tako dalje. Dobijemo, dakle, široku kulturno-istorijsku sliku jednoga vremena od jednog bizarnog podatka. Tužili su se milion puta zbog uvrede i tako dalje i tako završi. Mislim da tome služi upravo ovaj projekat Letopis kulturnog života u okviru projekta Istorije srpske književne periodike, da pruži materijal na kome bi se mogle graditi neke utemeljene analize određenih aspekta kulturnog života kod nas. Ovo inače veoma ambiciozno zamišljeno. Ja sam za one koji ne znaju možda napisao onu, odužio se institutu, zahvaljujem i Vesni kao direktorki tadašnje što je imala razumevanja da za 50 godina objavim istoriju Instituta za književnost i umetnost, i Istorija srpske književne periodike je najdugovečniji projekat, nije je prvi, ali je, ja sam nama pokazao zašto mislim da je počeo zapravo 70. apsolutno, i evo postoji praktično u raznim oblicima 54 godine. I jedan od dva su, dakle, zapravo ovaj letopis, ove bibliografije su bila neka vrsta zamene za nešto što je bilo mnogo ambicioznije zamišljeno, to bolje mnogo znaju, naravno Slobodanka i Vesna ovde, pa ne mogu ništa da izmišljam kad su njih to, ali zaista, a to je enciklopedija srpske književne periodike. Ona nije ostvarena, bio je to zamašan posao, zaista naročito u to vreme, i nekako, kao neka vrsta, ne zamene, ali jednog projekta koji bi bio koristan je ovaj letopis. Zato se svaka knjiga tako i zove Letopis kulturnog života, sad da li za vreme Velikog rata, da li za vreme okupacije i tako dalje. I on je bio ambicioznije zamišljen i zapravo hronološki je to prva knjiga Branke Bulatović, dakle Letopis kulturnog života od 1791. do 1849. Međutim, vremenom nije bilo ljudi koji bi išli dalje, tako da se taj 19. vek nekako zapostavio po prećutnom dogovoru, ali je zato se stavilo na stanovište da bi se 4 decenije od 1904. a nije slučajno uzeta ta, jer se pojavljuju Politika i pravda, osnivaju se te novine, do 1941. a kasnije 90. godina već moglo se razmišljati o 44. Ja ću ovde samo ubaciti jednu digresiju. Kad sam počinjao da radim, ne za letopis, ali kad sam došao u institut 95. i počeo sam da se bavim okupacijskim vremenima već tada, još uvek po inerciji, vada 96. 7. 8. ste morali u Narodnoj biblioteci, a interesovalo me ne samo naše, nego sam čitao i ustaške listove, časopise, morali ste da dobijate, da pišete molbu, obrazloženje, zašto preporuku, da biste dobili časopise iz vremena okupacije i tako dalje. To je valjda ostatak onih vremena do 90. godina i tek tamo negde 99. 98. to više nije bilo potrebno. Zato što je to bilo totalno neotkriveno, dakle i to se smatralo da i to treba uraditi. U svakom slučaju, cilj jeste i dan danas ostaje da se uradi to od 1904. do 1944. Za oni koji to možda malo im je slabije poznato, potpuno je urađeno evo sada do 28. Marija Cindori 3 bibliografije do 1915. Koleginice Dragana Grujić, Goca Đoković i ja Prvi svetski rat, ja Drugi svetski rat, i Vida Golubović od 19. do 25. Evo sad imamo i 26. do 28. I onda, reći ću na kraju, mislim da bi trebalo ići dalje, jer zapravo sticajem nesrećnih okolnosti, raznih promena, naša kultura, jugoslovenska i srpska, promena u državi, nudi veoma zanimljiv materijal i za dalje, dakle,
rad. Koje su specifičnosti celog ovog osmišljenog projekta, pa onda neke specifičnosti koje sam ja malo promenio u zamisli. Specifičnosti su pre svega da se zadržalo na najvažnijim dnevnim novinama, ono što bismo danas rekli, jel? Što bi klinci rekli mainstream. Prvo, iz prostog razloga što ne možete, vidite, na osnovu 3 godine, 8300 i nešto bibliografskih jedinica, prosto ne možete ući. Bilo je još dnevnih novina, da se razumemo, nisu bile od ugleda i nisu bile uvek na ceni, ali nude zanimljiv materijal, to su pre svega Cicvarićevi listovi, Beogradski dnevnik, Simićev list Balkan, ali to naravno ne može sve da stane. A s druge strane, ipak ovako najvažnije dnevne novine. Znate, u suštini, u celoj Jugoslaviju su pokrivale samo 5 dnevnih listova i to su bili Politika, Pravda, Vreme i Zagrebački listovi, Jutarnji list i Obzor. I to je ono zapravo kad bismo hteli da gledamo i jednu i drugu stranu, zapravo sa tih 5 listova biste vi pokrili ceo zaista kulturni život tadašnje države. Drugo, ono što je od početka se insistiralo da to bude kompletan kulturni život. Dakle, da budu svi aspekti kulturnog života, književnost, muzika, pa sve do filma, naravno, koji po sve više pozorište i tako dalje. Dakle, da se ne zadrži samo na književnosti i recimo na pozorištu, što bi recimo Institut za književnost i umetnost bilo, kako bi rekao, imalo bi opravdanja, reklo bi se da. Međutim, i kao Institut za umetnost, tu je muzički život veoma zanimljiv, raznovrstan likovni život i tako dalje. I naravno treće, da bibliografija bude anotirana. Dakle, ova bibliografija je rađena po izvesnim standardima, naravno po onom osnovnom bibliografskom standardu odstupa, ali sa namerom i sa obrazloženjem, dakle da bude pre svega književno-istorijska bibliografija, dakle da nema sve te razne brojeve i bibliografske oznake, nije ni potrebno, jer ovo jeste jedna vrsta, dakle, bibliografije su po pravilu, sekundarne publikacije i zbog toga se insistiralo da to budu anotacije. Od onih najjednostavnijih, da li je nešto pesma, pripovetka, roman i tako dalje, do tamo gde je zanimljivo, gde treba reći nešto o samom vesti, jel tako? Recimo, kada se ovde vodila polemika o Meštrovićevom pobedniku, ja sam se trudio da svuda stavim bar po neki osnovno šta se zamerili, zbog čega se hvali Meštrovićev pobednik, tako da čovek kad čita celu tu aferu može da vidi šta je ko zastupao, a ne samo, dakle, jer vrlo često, recimo, bude slični nazivi, samo se kaže taj i taj o Meštrovićevom pobedniku. Specifičnosti ove knjige, naravno, kad smo radili za vreme Prvog svetskog rata bibliografiju, ja i moje koleginice, i kad sam ja radio još davno, 2001. izašla ova moja knjiga Plava, tamo Letopis kulturnog života pod okupacijom u Srbiji, to je moralo biti drugačije. Politika nije izlazila za vreme Prvog svetskog rata, izlazila je samo Pravda u Solunu, mislim na period od okupacije, od bekstva, izlazio su specifične novine Beogradski dnevnik, koji je držao okupator, vojni generalni guverneman, a za vreme Drugog svetskog rata nisu postojali ovi listovi, mada odmah ovde treba reći nešto da se apsolutno provlači kod nas potpuno netačna stvar da politika, oni vole da se hvale time, nije izlazila i tekako, zvala se Novo vreme, kao što se i vreme zvalo. Novo vreme je nastalo fuzijom, i to zvaničnom fuzijom, i finansijskom i svakojakom Ribnikara i Dragomira Stojadinovića. Prema tome, nije tačno da politika nije izlazila za vreme Drugog svetskog rata, u osnovu prvi urednik Novo vremena je bio Predrag Milojević. Dakle, svi novinari su zadržani. I tako da tu imalo bi o čemu, a to ću ostaviti za kraj šta da se priča. Specifičnosti ove knjige su zapravo dvostruke. Jedna stvar je tehničke prirode. Primetio sam da su se moje koleginice i Marija Cindori za period pre Prvog svetskog rata i još više Vida Golubović mučile kad je u pitanju, recimo, muzika, šta staviti u opere, gde ih staviti u pozorište, u muzički život, i neki put su ovako ili onako rešavali to pitanje. Ja sam se ovde opredelio da odstupim od toga i da stavim jedno poglavlje muzički život, kad se tiče čiste muzike, što bi se reklo, a drugo scenske umetnosti. I tu sam i stavio pozorište, opera, balet. Dakle, da scenske umetnosti idu kao jedna celina. Koliko je to sad opravdano ili ne. Druga stvar, međutim, od koje sam odstupio,
i to drastičnije, ali smatram da je to trebalo od početka tako raditi, jeste, ranije su moje koleginice, osim za ovo što sam ja radio, a i drugačije nije moglo za vreme ratova, okupacija, radile to tako da idu po datumima, hronološki, i da donose vesti iz svih listova. S jedne strane to zaista možda olakšava i verovatno olakšava praćenje. Vi kad gledate jednu istu vest u Politici, Vremenu, Pravdi i sada vam ide. S druge strane, međutim, ja smatram da iz ove bibliografije bi trebalo da se vidi, bar donekle, i izdavačka politika i uređivačka, pre svega, u stvari, politika određenih listova. Zato sam se ja opredelio da najpre radim politiku, Vreme, Pravdu i tako za 26., 27., 28. godinu. Na kraju krajeva indeksi na kraju dobro umrežavaju. Mislim da je vrlo važno pratiti politiku i bit će ovaj period koji sam ja uzeo, period kasnije 29., 30., 31., bit će još važnije nego u početku, jer dolazi jedna mnogo jača politički pritisci i dolazi do većeg raslojavanja uređivačke politike u svim aspektima, pa i u kulturnom, politike i vremena pre svega. Pravda je nekako od početka bila malo skrajnuti list, podcenjen, pa ćete vi videti da već 28. godine, 29. da ne govorim 30. više nećete naći Crnjanskog u Politici. Dakle, on će se potpuno vezati ne samo kao novinar, dopisnik, nego će isključivo objavljivati u Vremenu. U ostalom od Politike će krenuti oni napadi na Crnjanskog zbog Nolita i tako dalje. Vreme će ga braniti. Hoću da kažem da je dobro videti uređivačku politiku, videti ko su bili dopisnici naravno ne samo zbog kulture, ko su bili dopisnici, pa recimo kada Politika šalje Prodanovića Boru, kada Vreme šalje nekoga i kako ti ljudi prate i kulturni život u određenim mestima. Da, ovo je važno mesto zbog onoga što si posle rekao, izvinjavam se što prekidaš trenutak sa Crnjanskim, jer to je trenutak kada kreće podela na fašiste i antifašiste. Da, to jeste, rečeno, mada ne samo zbog toga, nego i zbog raznih drugih razloga. Recimo, Vreme se profilira, kasnije mi obično vezujemo napredak Vremena za Stojadinović, jer je to brat njegov, međutim, Stojadinović jeste bio tad ministar financija pre 30. Ali Vreme, recimo, ima, to se dobro vidi iz intervjua, odnosno iz knjige Pekićevog razgovora sa Dragomir Stojadinović, stric, ujak, oprostite, Pekićeve žene, Ljiljane Glišić, gde on razgovara, ima celu knjigu i objavio Službeni glasnik, gde se vidi da je, recimo, Vreme imalo 2 svoja aviona i da je bilo mnogo čitanije u provinciji, jer su stizale vesti pre nego Politika. Dakle, imalo je razno raznih razloga zašto bi trebalo, čini mi se, pratiti ovako i onda vidite, a kad dođem do jedne stvari, pokazat ću vam, recimo, već šta je to. Znači, to su neke specifičnosti koje bi ovde mogle da se daje. Sad, dnevne novine pružaju mnogo širu sliku kulturnih života od stručnih časopisa i to je, naravno, jasno, nije to ništa čudno. Dakle, i književni, i muzički, i slični časopisi ne mogu nam dati jednu širu sliku života. Prva stvar, dnevne novine pružaju vesti iz svih oblasti kulturnog života. Dakle, imalo je, naravno, časopisa koji su bili pre svega pokrenuti praktično kao politički, pokrivajući se kulturom kao Srpski književni glasnik, je li tako? I Misao ima svojih iz raznih oblasti, muzičkih i tako dalje, međutim, nekako je to ipak omeđeno, a ovde, naravno, donose se vesti iz svih oblasti. Ali, šta je još važnije? Ne samo iz svih oblasti, što je jasno i od uvek i od početka išlo da se podeli opšti deo. Opšti deo se tiče kulturnih institucija, kulturnog života i tako dalje, nekih bizarnosti i tako dalje, književnost, film, kažem, i tako dalje, ali s druge strane donose se najraznolikije vesti iz jedine oblasti kulturnog života. Pa recimo, kada je o muzičkoj sceni reč, onda imamo koncerte, izveštaje s koncerta, muzičkih večeri, pojedinačnih nastupa, čak i kućnih koncerata, recimo, u Vremenu kada Vinaver piše o svojoj majci pod drugim imenom, zbog čega su ga ugovarali, kako to kaže Milan Jovanović Stojmirović u jednom svom zapisu, da je hvalio majku pod drugim imenom, to bože, a pisao pohvalne koncerte o Ruži Vinaver, koja je uglavnom držala kućne koncerte. Dakle, soare, kako je to obično se zove. Dakle, to ipak nećete naći ni u muzičkim časopisima, stručnim i tako dalje. Književne večeri.
Jedna od veoma zanimljivih aspekata je vrlo redovno izveštavanje o književnim večerima. I gde vama, pazite, 20. i 30. se dosta razlikuju, to vi svi kao književni istoričari znate, 20. godine su bile jedan mnogo zanimljiviji period od 30. naravno, ne samo zbog kasnije diktature i toga, nego zato što su zaista cvetali svi cvetovi. I vi vidite recimo da na jednoj književnoj večeri učestvuju, što onako i deluje, Desanka Maksimović, Masuka i Krkvac. Ali učestvuje Ujević, učestvuje Drajinac, učestvuje Marko Ristić. Dakle, na književnoj večeri koja se održava u Somboru. Dakle, jednostavno, svi zajedno putuju, dakle, nije sve crno-belo, kako nam se iz književnih polemika i časopisa vidi. I kako su drugovali, išli zajedno, čitali svako svoje, pa sad, kako je bilo. Uglavnom, hoću to da kažem, dakle, književni život se nekako odvijao na toj površini sa mnogo manje tih podzemnih. Drugo, kulturni život, apsolutno stručni časopisi. Jesu oni imali saradnike književne, recimo srpski književni glasnike i hrvatske književnike i to, ali nisu pružali sliku široku svega što se dešava, dakle, na području tadašnje kraljevine. Dnevne novine pruže i sve više i više. Kako vreme odmiče, sve više i više, delom politički diktirano, zbog integralnog jugoslovenstva, a delom i zbog želje da se čitaocima u Beogradu, pre svega, i Srbiji, da ne govorimo naravno o posebno mi priča bila ovo što nedostaje ovoj bibliografija, što je teško uraditi, to je, i ne samo ovoj bibliografiji, to je da bi čovjek morao da prođe sva provincijska izdanja Politike i vremena. Jer bi onda zaista, pa i Pravde, jednim delom, kasnije Pravda zapala u teškoće finansijske, jer bi tek onda se moglo videti kompletna slika. Drugo, kažem, dopisnici iz najvećih mesta tadašnje kraljevine pišu i o kulturnom životu. U Dubrovniku, u Splitu, u Ljubljani, u Zagrebu, u Sarajevu, dakle, pišu i o kulturi. Pa tako možemo ovde pročitati samo ove 3 godine o skandalima u Ljubljanskom pozorištu. Jedan se završio vrlo strašno, tako da je, što je jedna glumica, drugoj glumici sipala živu sodu na lice i u oči. Dakle, o smeni upravnika, aferi oko smene upravnika u HNK, u Hrvatskom narodnom kazalištu, pa iz Beograda došao, Dušan Čekić kao upravnik, o raznim ukidanju oblastnog pozorišta u Splitu, fuziji sa Sarajevskim pozorištem, o skandalima takođe i svađama u Sarajevskom zemaljskom muzeju, o snimanju pozorišta kralja Aleksandra I. Narodnog pozorišta u Skoplju i tako dalje i tako dalje. Dakle, mnogo je ne samo vesti, nego analiza, razgovora, bar iz najvećih centara, dakle, recimo, jedan od meni zanimljivih stvari je zašto, dakle, izveštaj o odluci Dravske banovine, zbog čega mnogi operski pevači koji su dolazili u Beograd i Zagreb nisu mogli da pevaju, jer su pevali na italijanskom jeziku, dakle, Dravska banovina zabranjuje da se na javnim mestima, na javnim skupovima čuje uopšte italijanski jezik. Dakle, Ljubljanska opera peva, naravno, ali ima mnogo manje gostiju nego Zagrebačka i Beogradska, jer Dravska banovina zabranjuje da se sa scene čuje italijanski jezik. Dakle, to je nešto što samo se ovde može u principu naći. Drugo, mnogo širi opseg ličnosti. Znate, vi bolje znate od mene koliko te časopise imaju ograničeni krug saradnika. Zbog ideološkog, zbog poetičkog, zbog svega, dakle, svaki časopis ima neku svoju uređivačku politiku, možda poneki imaju ugledniji časopisi malo širi opseg, međutim, u suštini, ovde mi imamo mnogo širi opseg ličnosti i koje pišu za dnevne novine i o kojima se piše. Pa je Marko Ristić, jedno vreme, baš u ovo vreme, godinu i po dana, redovni književni kritičar politike. Dakle, ne mora da znači da u politici pišu i avangardisti i tako dalje. Jednostavno ima manje ograničenja nego u časopisima. Uređivačka politika dnevnog lista je u suštini fleksibilnija, i dan danas, uvek, i zbog toga se mogu saznati neki drugi podaci, a u tom smislu su naravno posebno važni, i to je nešto o čemu ću na kraju reći, što je takođe bibliografija urađena,
koju sam uradio, a to su božićni i uskršnji dodaci. Jer to je nešto što po svemu može da pokaže, ne samo, jer oni nemaju samo književne priloge, imaju priloge iz medicine, priloge iz umetnosti, i oni su vrlo važni da pokažu, dakle, da pokažu i taj, naravno, mnogo je širi opseg ličnosti o kojima se piše. Dakle, opet ne samo po srodnosti, pa i kad se vrše napadi, i kada se parodira, recimo, Ujević, kao što to radi Vojislav Ilić mlađi, ili poneko još, i Brana Cvetković ponekada, kada parodira, recimo, avangardnu poeziju, jednostavno, vi imate mesto tome ovde. U tim ozbiljnim časopisima se takvi prilozi ne bi mogli pojavljivati. Ja često ponavljam, sada odem malo dalje u okupaciji, Ljotićevski list Naša borba je prvi list, dakle, vi tamo imate 12 pesama, to je, ja i dalje tvrdim, to je prva antologija naše nadrealističke avangardne poezije. Naravno, evo kakva boleštine, kakvo đubre se kod nas pojavljivalo pre rata, ali svejedno, to je prvo na jednom mestu skupljeno i 12 pesama avangardnih i nadrealističkih pesnika. Dakle, i kada se promaši taj prvi cilj i intencija, jeste zapravo ovo važno. I drugo, mnogo su obuhvatniji, širi slike određenih ličnosti. Kada se, recimo, ovde krajem 28. mislim, piše o Jeleni Dimitrijević, njeno književno veče, jubilej, ona dobija orden i tako dalje, onda pišu o njoj razni ljudi. Od onih koji su bili njeni školski drugovi, drugarice, u školi, koji su je poznavali od ranije iz mladosti, dakle, od tih ličnih sećanja do, dakle, ozbiljnih onih što se može pročitati u svakom književnom časopisu, analize njene, književnosti, putopise i tako dalje. Hoću da kažem da se stvara jedna šira slika, mnogo sa više izvora se, dakle, a osim toga ne zaboravimo još nešto. Na stranicama književnih časopisa polemika se vodi između dva čoveka. Ovde se, međutim, u polemiku uključuju i drugi ljudi. I to je gotovo pravilo. Naravno, ne mislim samo na polemiku, eto, kao oko Meštrovićevog pobednika, pa sad su pozvani svi, nego u polemiku između, ne znam, Aleksandra Belića i Miloša Anđelkovića uključuju se drugi ljudi. U polemiku između Pandurovića i Stefanovića, a sve reagujući na suđenje, uključuju se drugi ljudi, od toga, recimo, jedan učitelj iz Jagodine, koji smatra, da je to, i tako dalje, da je, ne znam, Pandurović izvikani pesnik, i onda vi vidite uopšte, to neće uvek biti značajno za ne znam, neku moju ili vašu književno-istorijsku studiju, ali će pružiti jednu širu sliku. I to nam dnevne novine pokazuju jednu stvar o kojoj ja stalno govorim, a to je da kada vidimo u književnim časopisima često, i ne samo književnim, mislim umetničkim časopisima i u muzičkom životu, tako da ne govorimo o pozorištu, kakvih tamo ima polemika, kada vidimo pročišćenu nekakvu književnim časopisima polemiku, koja se uvek vodi na nekom poetičkom nivou, neslaganju i tako dalje, vi često iz dnevnih novina, a onda i kasnije nekih drugih izvornih dokumenta, vidimo da su vrlo često lične motivacije, apsolutno pitanje. Još u najboljem slučaju političke ili neke ideološke, a vrlo često vrlo lične. Dakle, i to je prosto tako. Drugo, dnevne novine nude jedan prikaz nečega, tih sporova od početka do kraja. Pogotovo kad oni dođu do suđenja. I evo jednog primjera, jedan bizarno, to je poznato naravno, ali niko nije baš dao ovakav, čitav razvoj spora između Aleksandra Belića i Miloša Anđelkovića. Miloš Anđelković je bio, pominjali smo ga na jednoj odbrani, baš bio i Bojan Jović, nekako se uvukao u to. Miloš Anđelković je bio jedan original, što bi rekli Dubrovčani, pop. Dakle, pop koji se u sve mešao i sve radio, i on je objavio neku knjižicu o pravopisu. Ta 26. godina je zapravo godina kada je formirana pravopisna komisija, i koja je već sledeće 27. o tome, naravno i to su podaci koji su uneti ovde, donala pravopisno uputstvo. Dakle, nije to bio pravopis, nego pravopisno uputstvo. Reagujući na taj rad te komisije, Miloš Anđelković je objavio neku brošuricu o pravopisu, koju, što bi klinci rekli, cepa Belić potpuno onako oštro i tako u novinama, i onda, naravno, Anđelković tuži Belića, odnosno ne, nego odgovara Beliću oštrim odgovorom, međutim ima i ličnih uvreda. Među njima ona što se
još od Vatroslava Agića provlačila, da je Belić Jevrejin i tako dalje, on ga zaista dosledno zove Weiss, Aleksandar Weiss i tako dalje, to su sve tako, pa do vrlo ličnih uvreda, i tamo. I sada vi pratite čitav razvoj spora ovde. Znači, politika 18. jul 26. Belić, to je taj tekst Belića. 24. jula Miloš Anđelković. Belić onda ga tuži. Politika 9. oktobar, jedan izveštaj suđenja Varoško sudu. 19. oktobar 26. 22. osuda Anđelkovića, na 2 meseca zatvora zbog klevete. Sada vidite i ono što govorimo o izdavačkoj politici. To je sve politika. Vreme takođe ovo obaveštava, međutim u vremenu pre toga se vrlo, još 23. četvrte u vremenu se vrlo negativno piše o Beliću. Belić je saradnik politike, vreme zna da napadne Belića, vreme je pružilo i više prostora Anđelkoviću da i u razgovorima, u intervjuima, odgovara Beliću i tako dalje. Sad šta se dešava? Anđelković se žali na presudu, pa sad on tuži Belića, usvajaju mu žalbu, nije kleveta nego uvreda, pa je samo 15 dana, 2 nedelje, ne 2 meseca, i dobro, odbacuju Anđelkoviću u tužbu. Ali to više politika ne piše. Ona ne obaveštava o tome da je smanjena kazna, o tome sada piše samo vreme. Dakle, tu se sad vraćamo na ono pitanje uređivačke politike. Dakle, Belić, jednostavno, kako da govorimo Anđelkoviću da je tužio Belića, kako da govorimo da mu je smanjio, da ga nije oklevetao, kada je Belić naš redovni saradnik. Polemika oko spomenika pobedniku, doduše, to je odlično sažela i u jednoj lepoj studiji uradila Radina Vučetić. Dakle, isto pokazuje da sve ove anegdote, naravno, bilo je, naravno, tih primjedbi što je pobedni go, međutim, mi vidimo tu kako su se ljudi uključivali, pre svega književnici u tu polemiku. Što je zanimljivo, mi nemamo ovde ni jednog jedinog, osim Veljka Petrovića, koji je bio istoričar umetnosti, nemamo nikoga ko se, osim književnici, se razumeju sve i svašta, njih najčešće pitaju. Meni je tu najzanimljivija bila Svetislava Stefanovića mišljenje, njemu se Meštrović sviđa jako, ali kaže, posle onolike žrtve u Prvom svetskom ratu, mi možemo samo da dižemo spomenik žrtvama, nikako pobedi, jer nikakva pobeda nije izvojevana. Dakle, naime, kao što znamo, beogradski pobednik trebalo da bude u čast balkanskih ratova, podignut na Terazijama i tako dalje. I mi vidimo da tu zapravo ima do onih, opet tih nacionalističkih ili nacionalnih hrvatsko-srpskih, zašto Hrvat da diže spomenik pobedniku, Petar Odavić, u Pravda je uvek držala tu pro-nacionalističku stranu u tome. Znači, sve te polemike se mogu detaljnije pratiti. Ono što je važno za književnost i što ja mislim da će vam sad biti zanimljivo da čujete, jeste što mi u dnevnim novinama dobijamo, na osnovu dnevnih novina dobijamo širu sliku čime su se sve naši književnici bavili, šta su sve pisali, od onih koji su bili baš publicisti, kao što je Crnjanski, tako, sa novinskim izveštajima, pa i drugi neki književnici. Dakle, dobijamo mnogo širu sliku uopšte o radu naših književnika. I Vinaver, i Crnjanski, Desimir Blagojević, on je inače redovni, kao vrlo mlad, tek savršeni student, on je dobio mesto stalnog književnog i uopšte kulturnog kritičara i hroničara u Pravdi. Dakle, Desimir Blagojević postaje zaista, i ovde ima puno, baš 27. godine postaje i stalni saradnik u Pravdi. Recimo, vrlo je zanimljivo njegov prilično loše mišljenje o Crnjanskom, koje opet, kad se vratimo na, to sam i objavio u ovoj svojoj knjizi o srpskim književnicima kao profesorima, kad se vratimo na tome, mi vidimo zapravo Crnjanski je bio, to je malo poznato, razredni starešina u 4. muškoj gimnaziji Desimiru Blagojeviću. I, znate, tamo postojala je u upisnicama, upisnice su nekad bila ozbiljne knjižice, postojala je i jedna rubrika iskreno mišljenje razrednog starešine o učeniku. I onda Crnjanski, što je tužno po njega, u toj rubrici kaže za Desimira Blagojevića, dobro, odličan đak, sve to lepo, kaže, ali ima potpuno neutemeljenu veru u svoj književni talenat. Dakle, sad možete da zamislite, vjerojatno mu Desimir Blagojević doneo neke pesme na uvid ili tako i ima potrebu da u jednom zvaničnom dokumentu, kakav je školska upisnica, napiše da nije nikakav i da neće od njega da bude ništa. Dakle, uvek ima toga da se od toga razjasni. Skrenut ćemo pažnju na 2 teksta koje su ovde. Nekima su možda poznata, nekima i nisu. Opet polazimo od jednog dokumenta. Skoro, kad kažem skoro, mislim godinu dana, ja sam donao prepisku u Zborniku Matice Srpske za književnost i jezik Milice Janković i Cvijanovića.
Međutim, našao sam jedno pismo nekoj prijateljici, pa nekoliko meseci pred smrt. Ima tome godinu i nešto dana, nisam još stigao dotle, očigledno da taj bibliografski podatak unesem, a ima skoro 2 godine, gde ona piše i kaže, teško je, sada već ne može da piše, kaže, ovo diktiram i tako dalje, i kaže, došlo je vreme, kaže, mislim da ću skoro morati da otputujem, kaže, u onaj grad o kome sam jednom pisala, kaže, u politici. Ništa nisam obratio, rekao, gde li je nameravala da putuje, nije bila za putovanje koji je grad. U politici od 9. jula 26. postoji reportaža o Novom groblju, grad mrtvih, Milice Janković. Predivna reportaža o Novom groblju. Dakle, prvo, kažem, to je ono, ja sam u tom što je Slobodanka uređivala skupo o putopisima imao od reportaže do putopisa. Ono gde bi trebalo više obratiti pažnju kad su pitani naši književnici, a to je u dnevnim novinama, to su njihove reportaže koje imaju te putopise. Ova reportaža o Novom groblju je vrlo zanimljiva, jer sve vreme Milica Janković Novo groblje slika kao obrnutu sliku, odnosno istovetnu sliku Beograda. Evo recimo šta kaže, neću vas zamarati mnogo, kao i u Beogradu, kaže, u centru, sad mislim na Novo groblje, sve je nagomilano, visoko, bogato, kitnjasto, a kako idete dalje, hvataju se utrine i šire se podzemne kućice, drvenim krstovima obeležene humčice u nedogled, kao one siromašne kućice Beograda na Dušanovcu, Jatagan Mali, Đurđevom brdu, skromno, ne ističući kakav i koliki jad u sebi skrivaju. I onda, kaže, na onom mestu nije tačno da smrt sve izjednačava, kaže Milica Janković, jer bogati su, kako se vidi, izuzetak i u smrti, kao što su privilegovani u životu. I onda svašta saznati u samom Milici Janković. Iako, apsolutno, i ni pod kojim uslovima ne verujem u Boga, ja na groblju ne mogu biti ravnodušna. Dakle, saznajete i o toj jednoj ateističkoj crti Milice Janković. A sada nešto o jednom prelepom drugom tekstu. Svitanje Beograda u vremenu. Sam naziv je dvostruki. Zaista se Beograd u zoru prikazuje, razmišlja se povodom toga i svitanje Beograda kao grada, za Božić 26. Miloš Crnjanski. Miloš Crnjanski koji inače imao pre toga, ne 25. Dakle nije ušlo u ovo, nego kod vide jednu fantastičnu reportažu u 4 nastavka o Zagrebu, koji ima zanimljiv, sa današnjeg aspekta ima zanimljiv naziv Zagreb, naš brat, koja je predivna i u kojoj se isto vidi jedna konstanta Crnjanskog, pre svega antiklerikalizma. On vrlo loše piše o Gornjem gradu, dole se odvija život zagrebački. Ima to recimo Crnjanski jedno jako lepo razmišljanje, jako indikativno razmišljanje. Kaže, Zagreb tek treba da postane hrvatski centar, kaže, jer Dalmacija, Primorje, sve to bilo razdvojeno u Austro-Ugarskoj, sad tek postaje. I eto, kaže, kakva bi sudbina strašno čekala srpstvo da je Novi Sad postao kulturni centar srpstva. Nego je dobro što su Prečani dolazili u taj seljački, kaže, Beograd i donosili, kaže, jer bi isto bilo nemoguće, kaže, isto bi bilo kao sada, ne bi se znalo ništa. Dakle, vidi se taj animozitet stalni prema Novom Sadu i prema Vojvodini Crnjanskog, bez obzira šta on pisao u nekim svojim. To se vidi i ovde u Beogradu. Recimo, taj tekst je vrlo značajan iz jednog drugog razloga, sad ćete vidjeti. On opisuje, dakle, svitanje nad Beogradom i tako dalje, počinje prva rečenica indikativna, nigde na svetu ne govori se o nama tako ružno kao kod nas. I da bi pred kraj bilo rečeno da je Beograd, sad ću proći, samo je Beograd u našoj državi zaista svetski. Dakle, u Kraljevini. Pri tome, on to piše čovek koji piše onako lepo o Splitu, o Dalmaciji i o Zagrebu takođe, ali Beograd je svetski. A zašto je svetski? Zato što se, kaže, prirodno razvijao od seljačkog grada i tako dalje. I onda on locira i zapravo piše u prvom delu o Mihajlovom i Aleksandrovom Beogradu, dakle Mihajlo Obrenović i Aleksandar Karađorđević, a knez, a onda kasnije govori i kaže žar je Beograd što već davno gori i tako dalje, kaže Beograd što ide i koji nam se ukazuje, međutim, bit će još lepši. I urbanistički i na svaki način i kaže jednu stvar koju ja mislim da mi možemo, da se neko ljuti ili ne da svedočimo danas, Beograd je stvoren da bude prestonica velike države. Beograd će uvek biti palonočki ako je samo prestonica Srbije. Što mislim da sada svedočimo u tome. Dakle, prosto je tako zamišljen. Međutim, ja bih vam ukazao na neke citate iz toga. Koliko znam, niko nije to doveo u vezu. Mnogi od vas znaju da sam ja,
u jednoj besedi Desanke Maksimović za proslavu 1000 godina Hrvatskog kraljevstva pronašao izvore i ceo uvod u zbirku Letopis Perunog potomaka 50 godina kasnije. Ovo je koliko, po mom mišljenju, koliko otprilike 25 godina kasnije, pa ću vam ja čitati po neki rečenicu iz ovog teksta Svitanje Beograda, jer on gleda, Crnjanski se popeo na brdo, gleda u zoru, sviće Beograd, sviće sve i nešto što je vam mnogo poznato, naravno svima nama, a evo, prvo ću iz politike, a onda iz toga što je Crnjanski napisao 25 godina kasnije. Dok se ukazuje zornjača nad avalom plavom, ti međutim rasteš u zornjaču jasno sa avalom plavom u daljini kao breg. Imate osjećaj da se u njemu u Beogradu sve vrti i igra. U tebi sve vaskrsne, pa zaigra, pa se vrti. U biću te varoši nema straha ni podlosti, nema besmisla ni smrti. U tebi nema besmisla ni smrti. U lamentu. Seljačkog je on roda i čista tela orača. U tebi jedan orač peva, kaže se u lamentu. Veliko nebo i oblaci ga štite munjama. Ti tkašu stoleća sa munjama svoju nit. On je srce svačije i čuje svoje otkucaje, a u lamentu ti slušaš svoga srca lupu u dubini. Stoji tu i sjaji kao zrak sunce u zoru iznad Save. Ti se dižeš iz jutra, sav zracima obasut. I kako završava, ona misli na varoš Beograd. Ta varoš putuje na svoj steni, misli Crnjanski na Kalemegdan, tamo ko stena mračni Kalemegdan, jel? I na kraju, gde ona putuje, u plavetilo vidika, spremna, međutim, svakog trenutka da zagrmi, sini sevni, zagrmi kao... Dakle, koristio je svoje rečenice među najlepše stihove svoje poeme. Dakle, sam po sebi tekst Svitanje Beograda je predivan, iako je reportažni, ne možemo reći da je putopis, ali je poetski, a kao što vidimo, dakle, i to je važno. I sada, da ne bih mnogo još dužio, samo da kažem da se u dnevnim novinama mnogo više nego u časopisima pokazuje to preplitanje i utice politike na kulturni život. To je još ono što treba apsolutno reći. I to se vidi u dnevnim novistima, recimo za sve ove godine, pa to se završilo 28. Hrvatsko-srpski odnosi. Vidi se apsolutno i u vestima iz kulturne politike. A to su odnosi koji su najzategnutiji u te 3 godine, u junu 28. atentat u Skupštini, ubistvo braće Radić i Pernara i dakle dovešće do 6. januara 29. Dakle, to se može dobro videti. Širi kulturni život. Stjepan Radić 26. biva ministar prosvete. To naravno nisam ovde unao sve te vesti o tome, nego samo one koje se tiče. To je ta čuvena afera kad Stjepan Radić proganja ne samo Srbe sa Filozofskog fakulteta, nego i jugoslovenski orijentisane Hrvate i razne druge po raznim osnovama, kao ministar prosvete. Ko prvi ustaje u odbranu, naravno Beogradski univerzitet štrajkuje. To je valjda jedini trenutak kad su štrajkovali svi, i studenti i profesori raznih ideoloških uverenja, prosto braneći autonomiju univerziteta. Vreme objavlja, recimo, to bi isto bilo dobro u bibliografiju neku napraviti karikatura. Vreme objavlja jednu zanimljivu karikaturu iz 2 slike. I šta se dešava? Mi danas ne možemo, koliko god trubili o autonomiji, da zamislimo. Ministar prosvete redovno dolazio na svetosavsku proslavu u univerzitet i prosto to se dešavalo sa svim ministrima. I Stjepan Radić je godinu dana ranije dolazio. U novinama svim, u politici, Vremenu, Pravdi, plaćeni ili ne znam da li je plaćeni, objavljuje se odluka rektorata, tada je rektor Pavle Popović, zabranjuje se ministru prosvete da dođe na to. Sad možete da zamislite danas da neko autonomiju univerziteta zabranjuje. I onda Vreme objavljuje tu karakterističnu karikaturu, prva tabla na Zagrebačko sveučilište, idu pokunjeni, oterani profesori, među njima vrlo ugledni, recimo Branko Vodnik i neki drugi, idu pokunjeni, a stoji Stjepan Radić na ulazu i viče im marš. A na drugoj slici Stjepan Radić pokunjen se okreće od univerziteta, stoji Sveti Sava i viče mu marš. Dakle, hoću da kažem da se, eto, i na tim nivoima prelamaju te političke stvari i da se to može gledati u tome. Imenovanje Milana Begovića, recimo, za stalnog dramaturga i za direktora drame Narodnog pozorišta.
takođe je izazvalo velike polemike, opet na tom nacionalnom, da je Milan Begović nacionalista, da mu nije mesto ovde i tako dalje. A opet u Hrvatskom narodnom kazalištu ga ne pripuštaju zbog političkih nekih neslaganja, ne nacionalnih. Sve to se, dakle, može dobro sagledati i dobro videti, dakle, i ovde. I naravno može se videti kako su književnici reagovali na to. Pa, recimo, epigrami Brane Cvetkovića, prosto se kroz epigrame Brane Cvetkovića, naporedo sa političkim vestima, može videti taj, a koje su, naravno, par excellence književno delo, može videti politički život, recimo hrvatsko-srpski odnosi i svi odjeci hrvatsko-srpskih sporenja. Na kraju, sada se zapitamo, ako smo bili odgovorili da se ipak ne bi trebala pisati istorija književnosti i kulture bez periodike, čemu bi služile onda ovakve bibliografije? Sem da olakšaju, naravno, dolazak do određenih tekstova, što jeste namera. Dakle, oni jesu primenjene i zbog toga su anotirane, jer nema smisla drugačije raditi. Drugo, ovakve bibliografije celokupnog kulturnog života na jednom mestu pružaju, ajde kažemo, multidisciplinarni pogled i istovremeno se povezuju razne umetnosti. Jer kako biste onda, ako bismo pisali, kažem, a ja sam čitao, raspravljalo se o tome da zaista samo književnost i pozorište budu teme ovoga i moram reći da je ogromna većina tadašnjih stručnjaka, pre svega na odeljenju za periodiku, i dalje bila upravo za ovo, da se širi dalje. Kako biste, recimo, vrlo zanimljive vesti iz vremena, to duše iz 29. godine, nadam se da će to biti u sledećoj, o tome ko od književnika voli i svako je obrazlagao zašto voli ili mrzi film ili ne voli film i zašto smatra da je film umetnost. I onda je izašao spisak filmofoba i filmofila. Znate, često bi se to zanemarivalo, a upravo to preplitanje, to istovremeno povezivanje raznih umetnosti. Recimo, najveći filmofobi su bili protivnici filma Isidora i Sibe Miličić. Ali su oni obrazlagali zašto su. Nije to samo, sad film je nikakav i to, nego zašto ne. A filmofil je mnogo širi. I to pozite kao, naravno, skoro svi avangard, Drajinac, koji je, recimo, zanimljivo, 29. se pojavlja vest, kaže, razgovaraju u Pravdi novinar, gde i Rade radio, to nigde do sad nisam pročitao, da on snima film. Kaže, okupio ekipu i snima jedan film, Rade Drajinac pokušava da režira film, piše scenariju i tako dalje. Drajinac, ajde da odluči, Marko Ristić u redu. Međutim, Andrić, Slobodan Jovanović, kaže, dva su čoveka, kaže, koji će zlato slovo za razvoj bioskopa i filma kod nas, najveći ljubitelji, ne samo među književnicima, uopšte, to su Slobodan Jovanović i Jaša Prodanović. Kaže, njima će se ispred svakog bioskopa morati stajati biste koliko su učinili za razvoj filma i bioskopa. Dakle, od Marka Ristića i Rada Drajinca do Slobodana Jovanovića, ko voli, Andrić, Bogdan Popović, koji piše da je film apsolutno umetnost budućnosti, da se on boji za književnost, ali jer je film toliko moćna umetnost i tako dalje. Dučić, da ne govorim, i Ujević, recimo, pišu eseje za list Vreme 29. godine o umetnosti. Kaže Dučić, kaže, pozorište je izgubilo svoju ulogu. Kako vi možete u pozorištu tako dobre masovne scene napraviti i tako dalje u odnosu na to. Dakle, sve to drugo iz ovog letopisa, bar kad se tiče Kraljevine, SHS, i u buduće Jugoslavije, vidi se apsolutno mesto države i mesto Beograda na kulturnoj mapi Evrope. Što će reći sveta toga vremena. Samo 28. 29. godine Kongres ruskih književnika, svih emigranata iz celog sveta. Međunarodni kongres književnika izdavača. Ovde se piše kako se priprema, već u februaru je održan 29. Nigde danas nećete zaobići ime Beograda gde je održan taj kongres. Zašto? Zato što je na tom kongresu donet međunarodni zakon o autorskim pravima prvi put. I jedan od onih koji je sarađivao u tom zakonu, njih 7 je pisalo zakon, bio je Branislav Nušić. Dakle, ima dokument se taj čuva i kod nas u arhivu Jugoslavije, dakle, sam 7 potpisnika koji su dali na predlog na usvajanje. Dakle, ko sve ne dolazi? Teiko Kive, čuvena japanska pevačica operska koja dolazi, ko sve ne dolazi. Ko ostvaruje svoju karijeru, ko je imao prvi solistički koncert u Beogradu, što naravno stručnjaci za muziku znaju, ko je kasnije pričao kako ga je Beograd izradio, ko samo 27.8. 4 koncert drži u Beogradu, 27. mu je prvi solistički koncert, to je Artur Rubinštajn. Dakle, Beograd ume da prepozna, odnosno beogradska kulturna javnost,
pa i zagrebačka, on odlazi u Zagreb, jugoslovenska tada ume da prepozna umetnike koji vrede i ume da prepozna, dakle, ljude i, dakle, i ume da prepozna i kada su naši u pitanju. Avangard ovamo namo, ali vi ovde možete pročitati neverovatno i stručne i manje stručne novinarske hvalospeve za prvu samostalnu izložbu Milene Pavlović Baril. Nema ni jednog nedoumice oko toga da se rađa, kako kaže jedna vest, rađa se, pred našim očima se rađa jedna velika umetnica. Dakle, nije baš da smo bili, da je sve bilo u sukobu konzervativnog, modernog, nego je Beograd toga vremena i uopšte kulturna javnost Jugoslavije, Kraljevina SHS je znala to. I na kraju, da nezaobilazne feljtone pomenemo, odnosno pripovetke, priče, kako i god nazvali, novele koje su iz broja u broj objavljivani, tačno vidite sliku čitalačke publike. Na koga određene novine reaguju i vi možete nepogrešivo videti od 1919. i u odnosu na predprvi svetski rat, ali 1919. kako raste svest i sazreva čitalačka publika kod nas. Sve je manje petparačkih pisaca koji se objavljuju, sve je više pravih, književnika koji se objavljuju. Doduše nije uvek tačno, pa se kaže ubistvo Lorda Edgvara od A. Christija, ne znaju da je to Agatha Christie, nego je A. Christie, ne znaju mu ime, ali smatraju da je to sigurno muškarac, ima toga, međutim, čak i u tim kriminalističkom žanru, ljubavnim novelama i tako dalje, to su sada već ozbiljni predstavnici tih žanrova, da ne govorimo da ovde imate 40-ak Čehova, kada uzmete, ili Maupassana i svih ostalih. Kako raste, sazreva svest. I mi ne možemo se oteti utisku da novine prate razvoj te svesti, ali da i utiču na to. Da utiču, objavljujući sve bolje i bolje, utiču, dakle, da se ta čitalačka svest iz godine u godinu je viši kriterijum. I da završimo, zašto bi još služila ovo? Pa to bi bilo lepo da ovo bude osnova za neku istoriju kulturnog života kod nas. Čak ne ovoliko, baš kulturnog života. Kulturnu istoriju, ajde da kažemo, Kraljevine SHS Jugoslavije ili Srbije u njoj pre svega. Mada kažem, odnos 20. 21. pa do 26. 7. 8. drastično se povećava u ovim novinama broj vesti, članaka o kulturnom životu u drugim krajevima. Naravno, lakše se ide, provincijska izdanja pišu i tako dalje. To bi bio dobar osnov da se napravi jedna slika opšta kulturnog života kod nas, koji je bio veoma uzbudljiv, pa recimo samo do 29. do te prelomnice, da kažemo, te diktature, kralja Aleksandra, videlo bi se da su te 20. godine, stvarno godine, veoma uzbudljivo, ostalo su takve bile čak i u Sovjetskom savezu, pre onog potpune staljinizacije, i ovde su mnogo uzbudljivije, kad sad mogu da uporedim, ako mogu, sam život književni je mnogo i kulturni je mnogo uzbudljiviji, mnogo sa više sukoba, polemika, sa više mogućnosti da se o svemu piše nego 30. godina. Jedna, ne znam, kada se sad, recimo, sa 29. i 30. ako uspemo da završimo i da izguramo tu bibliografiju, možda bi onda jedna kruna bio ta istorija kulturnog života Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Možda bi to bio onda i najbolja, da kažemo, nagrada za nas koji smo radili ove bibliografije. Hvala lepo. Bojane, mnogo ti hvala. Znači, hvala vam što ste istrpeli strpljenja i došli po ovom suncu i čuli me. Slušali smo te, pažnja nije popuštala ni jedne sekunde, mogli bismo još satima, ja bih rekla, ili bar do zatvaranja prostorije instituta. Meni je čak žao da bilo šta kažem posle ovoga, da bilo šta ne pokvarim, i zato ti ja neću postaviti nijedno pitanje, ali ako ima pitanja od drugih, izvolite. Izvolite, Vesna. Hvala ti, Bojane, zaista je bilo lepo i ja se podsjećam na, kako bih rekla, svoje koncepcije i svoje upoznavanje sa antičkom kulturnom životom kad sam davne 87. došla na projekat i kad nisam bila svesna koliko je to značajno. I
Htela bih samo da kažem da je na projektu postojala ideja, odnosno ambicija, vrlo dugo, da se napravi istorija srpske književnosti na osnovu proučavanja periodike. I ta istorija bi bila drugačija nego ova oficijalna, koja je zasnovana samo na proučavanju pisaca, jer mislim da je periodika mnogo bolji izvor i bez toga se zaista ne može raditi autentično nešto što je istorija književnosti, što je istorija kulturnog života i tako. Kada smo kod dnevne štampe, upravo ovde na projektu, ti si govorio o toj ideji da se napravi, i to je sjajno, istorija kulturnog života Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i posle Kraljevine Jugoslavije, ali mi imamo već završeno letopis kulturnog života od 904. do 914. godine. Mislim što je jako važno, jer period međuratni ne može da se razume bez ovog predratnog. Samo jedan primer, ti si govorio, to je bilo jako dobro i ilustrativno o filmu. O filmu, oni koji prođu letopis kulturnog života, kada je radila Marija Cindor, i moći će da vide da 904. imate samo 7 tekstova o filmu, da bi 914. imali 130 i nešto. Dakle, ja sam rekla kolegama koji se bave filmom, ako hoće da vide istorijat filma, neka moraju da prođu tu istoriju kulturnog života. Taj letopis neko je uradio za vas i to je savršeno, to je ogroman posao. I ono što je za mene bilo posebno zanimljivo, dakle, to je i povest o našim bioskopima u kojima su se održavali i filmske predstave, i pozorišne predstave, i kabareji. Dakle, to je istorija zaista kulturnog života. I za nas, istoričare književnog života, meni je bilo vrlo zanimljivo da se povodom tih filmova i razvoja, dakle šta se gde prikazuje, koji filmovi, kakva je reakcija, koliko je publike, pojavljuje i termin kinematografski stil. Dakle, on se pojavljuje pre avangarde, koja će ga vrlo koristiti, i između ostalog pojavljuje se u jednoj kritici drame Vojinovićeve Dama sa suncokretom. Dakle, to je vrlo značajno. Je bilo namera, onda je tamo imala vez da se snima film po Vojinoviću Dami sa suncokretom i onda... Ali taj, mislim, počinje negde posle 910. 11. kako počinje ta rana avangarda, dakle, pominje se i taj stil. Ono što je meni vrlo interesantno i do čega sam i ja došla konsultujući te letopise kulturnog života, kada sam radila bibliografiju, bilo mi je potrebno zbog nekih izučavanja našeg ekspresionizma, bibliografije austrijskog ekspresionizma, da je najviše citirani su bili Oskar Kokoška i Robert Müller. Robert Müller za sve od vas ne znači mnogo. Međutim, Robert Müller je vrlo istaknuti publicista, novinar i kasnije čovek koji je učestvovao jako mnogo u osnivanju raznih književnih časopisa u Austriji. I taj čovek, dakle, Robert Müller, dolazi za glavnog urednika Belgrader Nachrichten, dakle, okupacijskih novina beogradskih. Dakle, to govori o stepenu važnosti propagande i toga koliko su držali Austro-Ugarska do te svoje propagande i od toga ko će tu sve raditi i ko će uređivati. Bilo mi je zanimljivo, dobivši ovaj poziv za ovaj razgovor, preključe, pošto radim sad nešto Šturm i Zenit, da pogledam šta piše u letopisu kulturnog života Vide Golubović od 19. do 25. godine. I nađem 3 ili 4 jedinice, ove 2 ili 3 i nisu nešto spektakularno. Recimo, održao je predavanje Brankove Poljanske o Zenitu, onda u jednoj vesti je objavljeno kako je zabranjen Zenit, a u drugoj u Vremenu kako piše demanti ili, odnosno, protestno pismo sam Micić povodom toga, ali u jednoj bibliografskoj jedinici u Politici Živko Milićević piše o Zenitu, o Ljubomiru Miciću,
i kaže kako zenit i zenitizam nisu ništa novo. Kako mi imamo tu tradiciju, onda se on poziva na koga? Na Đorđe Markovića Kodera i na njegove romoranke. I kaže, to je, i govori, ima taj pojam intuitivna poezija. Dakle, intuitivno. I onda, kako bih rekla, jednom se to poveže, mislim, nije to za mene toliko indikativno kao zaista potvrda da Zenit ima veze, ali je interesantno možda i kao podatak o potrebi da vi svoju kulturu i ono što je novo u njoj utemeljite na nečem što već ovde postoji. Tako da mi je, i pošto sam to videla tek pre neki dan, ostalo mi je da porazgovaram sa kolegama koji su pisali sa Ivanićem ili tako, i da pogledam da vidim da li tu može da se uspostavi neka veza, ali je interesantno, vi sasvim slučajno naiđete na jedan takav podatak. Tako da mislim da zaista, jako se radujem što se nastavlja ovaj projekat i prosto neko uradi ogroman posao za vas. Da, mislim, znam kako je to. To jeste jedna stvar. Ne, to je što je Vesna rekla, to je fantastično kako od 19. godine kad idete, više se ne postavlja pitanje da li je film prihvatljiva umetnost, da li nije. Ono što se ovde možete zanimljivo vidjeti kad budete čitali, to je polemika da li će ton film da ubije, da li uopšte treba da bude ton film. Čak i neki ozbiljni glumci svetski se ne pristaju na to, jer kaže, on će s jedne strane ekspresivnost likova, lica i tako dalje. Međutim, ima velika polemika prenošena iz stranih novina, ne samo kod nas. Hoće li tom film da ubije pozorište? Dakle, da li će pozorište da se svede, ovo što Vesna kaže, na kabare i na vodvilje, a ozbiljno pozorište, film će biti... Dakle, kako bih rekao, polazi se od premise da je film apsolutno izvrsna umetnost i tu više nema, a ne bi cvetali ti bioskopi dotle. Naravno, dotle se ide, dotle se iz ovoga, recimo, vidi, ja sam to obeležio pomno. To je ono što se ne može drugo, štrajk bioskopu u Kraljevini SHS, zbog podizanja taksi poreza na to. Pa vi vidite, kaže, štrajkuje, kaže, u ovom trenutku, kaže, je najavilo, kaže, pazite sad, 184 vlasnika bioskopa su, kaže, najavili štrajk. A ostali se još premišljaju. 184 vlasnika. Na 1000 bioskopa je u Kraljevini SHS 20 i to je 27. godina. Dakle, to je to zanimljivo. Ne treba vam neki drugi podatak da vidite koliko je film omiljen i koliko je to isplativo na kraju krajeva za ljude koji drže bioskope, ako ima toliko bioskopa i toliko vlasnika. Dakle, već onda vidite da je prosto kulturni život takav okrenut prema tome. A onda se ovde na jednom mestu kaže da HNK smenjuje svog, zato što je popunjenost, zamislite danas kad bi se tako bili, zato što je u protekle 2 godine popunjenost, kaže, predstava bila 94%. To je veoma zabrinjavajuće i zato nije bio dobar upravnik, nije on umeo to, znate, ja mislim danas, ne samo kod nas, uopšte je popunjenost skoro 100%, ne zabrinjavajuće, kaže, jer je 6% mesta bilo prazno. Tako da je, mislim, nude se naravno, kažem, i anegdotski, bizarni detalji, vidjet ćete ako neki put uzmete. Kako čitati, mislim, ja samo da na kraju kažem, najma druge naravno nego prema indeksima. I ovde isto ja da kažem jednu stvar. Mnogo je tih feljtona, mnogo je pisaca, zašto smo odustali, ne samo zbog para, jer je izraslo, lepo mi je Stana govorila, ali ni ona mislila na pare da se radi za 2 godine, jer je zaista ogroman, obim je zaista ekstreman, ali ono što ja hoću da kažem nešto drugo jeste da ovde nismo davali izvorne oblike imena. To je toliko prvo različitih imena, drugo imena nekih stranaca koje apsolutno ne znate kako da, tako da sam ja uvek uzimao ono najpribližnije. Vrlo često, naravno, da ne govorimo od raznih drugih, od Franje Molnarića, preko Franje Molnara do Ferenca Molnara, jeli? Ja sam ga iz detinjstva znao kao dečaci Pavlovice, kao Ferenca Molnara, ali najčešći ovde Franjo Molnara, ponekad i Franja Molnarić. Dakle, tako da imate najrazličitijih, nisam teo i nismo hteli, složili smo se Stana i ja prosto da to ne umanji, ajde da kažemo, neki kvalitet. Stvarno sam se trudio da ova bibliografija bude devizu rađena, uvek može da dođe do nečega i da naravno u indeksima ne bude
nijedno ime izostavljeno, bez obzira da li je autor ili je tako. Već i po tome se može videti ko je dosta pisao, ko je recimo od stranih pisaca, Albert Jean, pa onda imate puno Čehova, naravno, pa imate tako i naravno može se videti ono što ja stalno ponavljam, uređivačka politika. Mnogo ispada da su ove novine u stvari najviše pažnje posvećivale muzičkom životu, jer su jedino imale mesto stalnog muzičkog kritičara. To je u politici bio najpre Viktor Novak, koji je bio inače muzički kritičar, i onda Miloje Milojević, to je bio Vinaver u Vremenu i to je bio Petar Krstić, kompozitor u Pravdi. Dakle, to su jedina mesta stalnih kritičara, to za književnost nije imalo sem, eto, politika jedno kratko vreme Marka Ristića. Dakle, oni su za muzički život imali i gotovo da nema ozbiljnijeg koncerta našeg stranog pevačkog društva, a da nije ozbiljan kritički izveštaj napravljen. Dakle, to i nije izveštaj, nego analiza koncerta i tako dalje. Kako je pisao Marko Ristić? Svemu i svačemu, ali ima jedan zanimljiv natpis Marka Ristića o... Bože, posle ću naći da sada ne zamaram, ima tu, vrlo je oštar bio kritički i tako dalje. Recimo, vidi se recimo i kod pozorišta, kaže se, to naravno sigurno stoji zapisano, ali periodika vam nudi da ne idete uvek, iako ja naravno obožavam arhivske izvore, ali da ne idete uvek, da kaže u agoniji, naravno, apsolutno Krležu, hvale, sve to, međutim onda kaže tamo izveštaj koji sam ja samo doneo kao naslov, jer ne možete sve analize, kaže sa 6. reprize, vidite to 8 dana, 6. repriza u agoniji. I kaže, Krležu su, kaže, zaustavili, kaže, hteo je da otputuje, kaže, i zaustavili su ga, kaže, ispred voza, kaže, umolili su ga da ostane i da se pokloni publici na tim sledećim, a on je posle 3. hteo da se vrati u Zagreb. Hoću da kažem, i to govori opet, meni je uvek zanimljivo, ne samo da je primjenjeno za korist drugima, nego da se stvarno vidi da, ne samo mi u Beogradu i svuda, da daleko je to bilo od provincije. To je bila jedna publika koja je možda ponekada, možemo reći, bila konzervativna i pozorišna i književna publika, ali je imala, naravno to nikad nije bio ceo narod, ali je imale u ovom slučaju Beograda, imali su svi taj jedan sloj koji je itekako dobro umeo da, bez obzira na sve ostalo i tako dalje, znate, Krležu nikada niko nije, njemu je u Osijeku bilo zabranjeno, recimo da se izvede Leda, a u Beogradu nije. U Zagrebu je bilo onemogućeno izvođenje u agoniji, pa je tek posle beogradskog uspeha, kada je bilo, o tome ima i u Hrvatskom arhivu državno stoji pismo, u fondu Hrvatskog narodnog kazališta se staje, bilo bi sramota, gde se traže opet od policijskog u Zagrebu zabranjene u agoniji, premijera je bila u Beogradu, Krleža naravno želeo da to bude HNK, i kaže tamo u onom pismu, pa kaže sad kad je u Beogradu ovakav uspeh, kaže polučila, kaže u agoniji, zar nije sramota ne naše kuće, nego Zagreba, da ne dozvoli da se predstava iznad. Dakle, Beograd je nešto kao i u socijalističkoj Jugoslaviji. Imali ste više centara gde ste mogli da se probijete ako nam zbog politike ili nečega u drugom nije to bilo ništa tamo. I ja bih samo završio ovo, kad sam već posle Vesne i da stvarno vas više ne zmrm, jednim drugim kažem, 29. i 30. godina bi bilo lepo, ja to ovako izokola na stanu vršim pritisak i na Žarku i na to, da se to uradi, pogotovo što će za 2 godine biti verovatno, malo pre smo pričali, ovoliki obim, iz prostog razloga jer je diktatura idealna za kulturu, onakva apsolutna diktatura, ne za kulturu, za razvoj, nego za vesti o kulturi, jer su enormno brojne, jer prosto nisu imali o čemu da pišu. Dakle, nema parlamentarnog života, nema partija, nema ničega, nije to čak ni jednopartijski sistem, gde je bio kralj, gde je bio Petar Živković, spoljna politika malo i po 5-6 stranica o kulturi. Dakle, danas neko ne čuje, ali cvetala je kultura, odnosno bar u novinama bar su novine i tekako obraćale pažnju na kulturu, i to je nešto što bi bilo, ali hoću da kažem da je i to zanimljivo sagledati. Malo pre se smeli pa Vesna i Slobodanka kako sam radio okupaciju u Prvom svetskom ratu, bibliografiju, pa okupaciju u Drugom, aj sad i bibliografiju diktature. Mora i nije to bi bilo lepo, ali naravno neću ja stići to da uradim, ali bi bilo jako dobro, neću, to bih uradio, nego neću stići, ali bi bilo dobro da
ima ovde, jeli, neke moje dece, jeli, koji su mi bili studenti i neki drugih bilo, ima sposobnih ljudi koji bi mogli da nastave ovaj posao i da stvarno, bar za tu prvu polovinu 20. veka, od 1904. do 1944. zaokružimo ovu priču. To bi bio veliki uspeh za ovaj institut, za periodiku, za odeljenje, ali nikako projekat. Ja i dalje, zato sam zastao periodike, jer mislim da je ovo jedan od temeljaca, kamena temeljaca i rada na periodici u ovom institutu i ovog instituta. Stana je ono u početku rekla, ja sam uvek govorio, ja sam ovde porastao u institutu, jeli, kao neka vrsta književnog istoričara i kulturnog istoričara i stalo mi je do svakog lepog stvari i uvek ću za institut se truditi da uradim neke od ovih poslova, koliko uspešno vidjet će se, ali nadam se da neće biti nekorisno, neće da škodi, a možda će malo i da koristi ovo što sam uradio. Ja mislim da je to. Jeste to. Da, više hvala još jednom svima, stvarno, i iskoristite ovo ponekad, kad bude od koristi.